Tamil tilini үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үйдің ұсақ құралдары. சமையலறை தராசு. Ас үй таразысы. சமையலறை டைமர். Ас үй таймері. சமையலறை வெப்பமானி. Ас үй термометрі. Panel. Құйғыш. பூண்டு அழுத்தி. Sarımsақ қысқыш. சிட்ரஸ் ஜூசர். Цитрус sıqqыш. உருளைக்கிழங்கு மாஷர். Картоп езгіш. பீட்சா கட்டர். Pizza кескіш. சமையலறை கத்தரி. Ас үй қайшысы. பேஸ்ட்ரி தூரிகை. Кондитерлік қылғылам. கூலிங் ரேக். Суыту торы. திரிவெட். Ыстыққа төсеніш. ஜார் ஓப்பனர். Құмыра қақпағын ашқыш. ஐஸ் கியூப் தட்டு. Мұз қалып. மாவு ஸ்கிரேப்பர். Қамыр қырғыш. மாவு சல்லடை. ұн елегі. பார்ச்மெண்ட் பேப்பர். Пісіру қағазы. பேக்கிங் கப். Пісіру қалыпшалары. கப் கேக் லைனர். Капкейк қағаздары. டூத்பிக். Тіс шұқығыштар. மரக்குச்சி. Ағаш шампурлар. சமையல் கயிறு. Ас үй жібі. சீஸ் கிளாத். Дәке. பைப்பிக் பை. Кондитерлік қап. துருவி. Үпкіш. அடிப்பான். Бұлғауыш. உருட்டுக்கட்டை. Оқтау. அளவுக் கோப்பை. Өлшеуіш стақан. அளவுக் கரண்டி. Өлшеуіш қасық. சல்லடை. Елек. டின் திறப்பான். Консерва ашқыш. பாட்டில் திறப்பான். Бөтелке ашқыш. சமையலறை கத்தரி. உருளைக்கிழங்கு மாஷர்.
Skin tirampan. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards Luna.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.